Koloneli Muammar Gaddafi ni umwe mu bategetsi bamamaye cyane Afrika yagize. Yakunze kuvuga yuko igihugu cye cya Libya cyari igihugu cy'igihangange mu bihe bye. Ni nako byari bimeze kuri benshi. Ariko by'umwihariko akaba inshuti ikomeye cyane y'akadasohoka ya IDI AMIN Dada muri Uganda, wari ku butegetsi nawe mu myaka y'1970. Uyu IDI Amin benshi bamwitaga umushotoranyi kubera go warashotora no guteza intambara abaturanyi be hafi ya bose mu bice by'akarere ka Afrika y'Uburasirazuba. Akijya ku butegetsi hari inshuti za Milton Obote wari umaze guhirikwa ku butegetsi zagiye zigerageza kumuhitana, ariko akarokoka bene ibyo bitero, bamwe bakemeza yuko aribyo byamuzamuriye ubugome n'ubushotoranyi bukomeye yagaragarizaga buri wese. Ariko hari nabemezaga yuko ubusanzwe ibyo gushotorana no kwenderanya byasaga naho ariko Idi Amin Dada yarateye mu miterere ye. Ubwo Idi Amin Dada yashozaga intambara kuri Tanzania ku bwa Julius Nyerere, Gaddafi yaje gutabara inshuti ye magara, ariko byabaye umwaka kuri Gaddafi kubera ko hasabeye bidasanzwe. Ingabo za Julius Kambarage Nyerere muri Tanzania zabakubise inshuro bombi icyarimwe. Gaddafi yarasebye mu maso ya benshi, Idi Amin Dada nawe birangira nakuwe ku butegetsi arahunga. Iyi nkuru rero ntabwo nayibara mu ncamake gutya, reka tuyirambure neza mbabwire uko ibintu byagenze. Dusubiye mu mateka y'imyaka y'1970. Mu 1978 Idi Amin Dada yashotoye Tanzania, yigarurira agace k'Akagera kari mu majyaruguru ya Tanzania. Aka gace ahita komeka kuri Uganda bubi na bwiza. Ibi byahise biba intambara yeruye hagati y'ibihugu byombi kubera ko Julius Kambarage Nyerere wa Tanzania nawe yahise atangaza ko ashoje intambara kuri Uganda, hari nyuma yuko umuryango wa Afrika yunze ubumwe OUA witurije ukagaragaza yuko ibibazo bitayireba cyane. Mbere yuko mu 1978 Idi Amin Dada ashoza intambara kuri Tanzania, mu myaka yari yabanje y'1971 Koloneli Idi Amin yari yafashe ubutegetsi muri Uganda nyuma yo gukorera coup d'etat Milton Obote. Ibi ngibi byatumye umubano wari hagati ya Tanzania na Uganda umuturanyi wabo uzamba, kubera ko Milton Obote yari inshuti magara na Julius Nyerere wa Tanzania. Bahuzwaga nuko bose bari bahuriye ku gushyigikira imibereho ya gisosialiste, baranatangiye kubishyira mu bihugu byabo. Koloneli Idi Amin yahise yigira president nta umuvuguruza, ategekesha inkoni y'icyuma Uganda. President Nyerere wa Tanzania mu bya diplomasi ntabwo yigeze atera iteka ubutegetsi bushya bwari bugiyeho muri Uganda, kandi impamvu irumvikana kubera ko yari inshuti ya Milton Obote. Uyu Obote nawe wari ukuwe ku butegetsi hamwe n'abamushyigikiye bose bakiriwe neza n'inshuti ye ya hafi Tanzania. Bahabwa ubuhungiro, baratunganirwa nubwo bwose batari ku butegetsi. Ibi rero bisa naho bitishimiwe cyane na Koloneli Idi Amin Dada wari ugeze ku butegetsi. Mbere gato yuko akozanyaho na Tanzania ikamugarika bose babireba, yari yashatse gusa naho ashaka gushotorana na Kenya, maze aza gukangwa n'indege karundura za gisirikare mu kirere cya Uganda sijya muri Kenya. Izi ndege n'abanyamerika bari bazitije Kenya kugira ngo izazikoreshe mu kwirwanaho igihe Uganda yaramuka iteje intambara kuri Kenya. Bitera rero ubwoba bukomeye cyane Idi Amin Dada. Akizibona yaradagazwe, ahita ahagarika intambara, avuga yuko atakwikorereza Kenya ifite indege zimeze kuriya, nyamara zari intirano. Ubwo rero Tanzania yari maze guha ubuhungiro Milton Obote hamwe n'abamushyigikiye, Koloneli Amin nawe akarakara. Muri Uganda hahise hatangira umukwabo ukomeye cyane wo guhiga bukware abataramukundaga n'abagaragaraga nk'aho bashaka kurwanya ubutegetsi bwe. Benshi muri abo ngabo barabyitiriwe kubera yuko biswe inzirakarengane. Abanya-Uganda babarirwa hagati y'ibihumbi 30 na 50 bose barishwe, abandi ibihumbi bitagira uko bingana barahunga bajya gushaka ubuhungiro, bamwe banagaragaza yuko bagiye muri Tanzania gushyigikira Milton Obote. Koloneli Idi Amin Dada abo yicaga bose n'ubundi yabicaga babwira yuko bashatse gushyigikira umutegetsi wabo wahunze kandi yamenesheje. Idi Amin rero akagereka kuguruka kandi akabyigamba, akanabwira abanyagihugu yuko n'undi uzahirahira wese no kuvuga ijambo rimwe mu magambo avuzwe na Milton Obote cyangwa agasubiramo izina rye gusa agomba guhita yicwa. Umubare utagira ingano w'abaturage ba Uganda batavugaga rumwe na Idi Amin Dada basanze Milton Obote mu buhungiro muri Tanzania, babishyigikiwemo na Perezida wa Tanzania icyo gihe Nyerere. Bahise bashinga umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi, maze batangira kujya bagaba ibitero shuma kuri Uganda. Batunguraga kenshi ingabo za Idi Amin Dada bashaka kwisubiza ubutegetsi.
ahangaha hari hashize umwaka umwe gusa Milton Obote ahiritswe ku butegetsi, ubwo ni mu 1972. Colonel Idi Amin yashinje Julius Nyerere kuba ari gushyigikira inyeshyamba zimurwanya, azi intwaro naho kwitoreza ngo zimutere, maze aramuseka cyane abwira Nyerere yuko ashaka kwirahuriraho umuriro utazima. Nta gutinda Colonel Idi Amin yahise ari kurira ibisasu biremereye cyane ku miji iri hafi y'umupaka wa Tanzania na Uganda. Byari nko guha gasopo Julius Nyerere amubwira yuko isaha n'isaha yamwatsaho umuriro n'ubundi. Ingabo z'ibihugu byombi n'ubundi zari zegereye imipaka y'ibihugu byombi zatangiye gutungana iminwa y'imbunda. Kwa Colonel Idi Amin bayerekezaga muri Tanzania, ubwo Tanzania nayo ikayerekeza ku rundi ruhande muri Uganda. Tanzania mu gihe cy'iminsi 3 gusa yari yamaze gufata abasirikare ba Uganda benshi muri abo ngabo bafatwaga na Tanzania bahitaga bicwa nta rundi rubanza. Colonel Idi Amin wari umaze kwangiza bikomeye cyane imwe mu miji ya Tanzania iri hafi y'umupaka uyihuza na Uganda. Yari yiteguye gukomeza intambara agaha gasopo Julius Nyerere wa Tanzania. Ku ruhande rwa Julius Kambarage Nyerere nawe yari yaritsize avuga yuko agiye guhangana yivuye inyuma na Colonel Idi Amin wasaga naho amaze kumukora mu jisho amwivovotera bidasanzwe. Ibihugu byinshi ku isi buri kimwe cyari cyamaze gufata buri ruhande kubera yuko babonaga yuko nta kigomba guhagarika intambara. Ibihugu bimwe byatangiye kujya ku ruhande rwa Tanzania, ibindi bijya ku ruhande rwa Colonel Idi Amin Dada wa Uganda. Benshi babonaga yuko ingi ishobora kurenga kuba intambara y'ibihugu bibiri, ikaba intambara y'akarere cyangwa se ahubwo ikaba yaba n'intambara ya Afrika muri rusange kubera imiterere yayo. Julius Nyerere yari yamaze kwitegura ibitero karahabutaka byashoboraga guhita bigira Uganda umuyonga neza. Ibihugu bitandukanye nabyo byari biryamiye amajanja kugira ngo uwari uri ku ruhande rumwe cyangwa urundi nibakoma imbarutso aze kujya gutabara uwashyigikiye. Tanzania na Uganda basaga naho bari kwinjira mu ntambara byeruye, ndetse buri wese yaba Julius Nyerere na Idi Amin Dada byasaga naho ibikorwa byose bya nyuma byari gutanga abagabo mu buryo mpuzamahanga na diplomasi kugira ngo bagaragaze yuko umwe ari we washotoye undi. Ibihugu bitandukanye byo muri Afrika nakubwiye yuko byari byarangije gufata uruhande buri umwe wese afite uwashyigikiye. Nka Zambia na Sudan byari byemeje yuko biza guhagurukana n'ingabo n'intwaro zabyo bikajya gutanga umusanzu wabyo mu kurwanya Idi Amin, ubwo byari kurwana ku ruhande rwa Tanzania. Ku rundi ruhande ariko Idi Amin nawe yari amaze kohererezwa ingabo n'intwaro bikomeye bivuye kwa Perezida wa Libya Colonel Muammar Gaddafi. Bamwe mu bayobozi b'inshuti za hafi za Nyerere baramwegereye bamusaba gucururuka, ubundi akabona gufata umwanzuro kubera ko guhangana na Idi Amin Dada babonaga ari ibintu bidashoboka kandi bitoroshye, kabone nubwo bashoboraga kumutsinda bwose, ariko ngo nawe yari kubababaza kubera umujinya bari bamuziho. Basabye Nyerere yuko yakoresha ibiganiro by'amahoro akiyunga na Colonel Idi Amin, aho kugira ngo abana ba Tanzania bajye kubagwa n'abasirikare ba Idi Amin Dada bari bazwiho ubugome budasanzwe. Mu buryo bwihuse Nyerere yabanje kwemera ibiganiro byo kubunga nkuko byari bimaze gusabwa n'abategetsi ba Afrika batandukanye. Perezida Said Barre wa Somalia icyo gihe niwe wabunze, maze basinyana amasezerano yiswe ayo Mogadishu. Aya masezerano iyatahaba rwari rugiye kwambikana. Ubwo ni imyaka 2 gusa Amin yarageze ku butegetsi, turi mu 1972. Murumva ko ibintu byatangiye kera. Nyamara ariko nubwo amasezerano yari amaze gusinywa, umubano hagati y'abaperezida bombi wakomeje kuzamo agatotsi, uruntu rukomeza gukura, ndetse ibintu biranga neza hagati ya Julius Nyerere na Idi Amin. Nyerere yakunze kumvikana yamagana cyane ubutegetsi bwa Idi Amin, naho Colonel Idi Amin wagahora kangisha yuko isaha n'isaha abishatse yahita atera Tanzania akayifata yose. Reka twihute tugere mu 1978 nibwo noneho Uganda yongeye kubyutsa intambara na Tanzania. Idi Amin yari yatangaje yuko agace kakagera kose ko muri Tanzania ari aka Uganda kandi yuko igomba kukisubiza uko byagenda kose. Indi mpamvu yari uko Tanzania hari hakomeje guturuka udutero shuma duhungabanya ubutegetsi bwa Uganda ya Idi Amin. Uganda yari maze kuzamo akavuyo kenshi cyane gashingiye ku bukungu bwari bwifashe nabi, hamwe n'inzego za gisirikare zatangiye gusubiranamo, ahanini bituruka ku kuba Idi Amin Dada yaramaze guhitamo kugabanya ibigenerwa abategetsi bakuru kubera ubukungu icyo gihe butari bwifashe neza. Ibihugu bitandukanye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari byatangaje yuko byigometse ku bicuruzwa bituruka muri Uganda kubera yuko yari kubangamira cyane uburenganzira bw'ikiremwa muntu bw'ibanze. Idi Amin yaramaze iminsi yirukanye abaturage bo muri Aziya babaga muri Uganda, ndetse abambura imitungo yabo yose arayifatira.
Ibi rero ubwabyo byumvikana yuko Idi Amin Dada yatangije intambara, ariko no mu bijyanye n'ubukungu hamwe na diplomasi igihugu cye cyifashe nabi cyane. Amin yatangije intambara kuri Tanzania ashaka gutwara igice cy'amajyaruguru cyose cy'uruzi rw'Akagera, ubundi bigahita bimuha gukora ku nyanja nawe nk'abandi bose bakora ku nyanja, cyane cyane yuko Uganda nayo ari igihugu kiri landlocked. Intambara yarayitangiye ashaka kwigarurira agace k'Akagera. Tanzania ititangiza intambara nayo yeruye kuri Uganda. Rwarambikanye. Ubwo intambara yatangiraga yabaye nkaho itangira gukomerera Idi Amin kurusha uko yabikekaga. Impande zombi zarangije umwaka w'1978 zirwana, zambukiranye umwaka w'1978 zigera mu 1979 zirwana. Inshuti ya buri gihugu yatangaga ubufasha bushoboka. Bamwe biyemeje gutanga abasirikare batanga umusada kuri buri ruhande, abandi batanga ibikoresho, abandi batanga amafaranga, abandi bashyigikira mu bya diplomasi. Byaje gukomera rero mu 1979 ubwo Tanzania yasubiranaga inyuma Uganda irayihashya bidasanzwe, ndetse ingabo zayo za Tanzania People's Defense Force zinjira mu gihugu cya Uganda zirwana hafi kugifata cyose. Agace ka Mutukura niko Tanzania yinjiriyemo muri Uganda, maze igakuramo ingabo za Uganda, ndetse Tanzania ikomeza kuzirukankana cyane izisubiza inyuma, izihinda, izisubiza Kampala. Uruhande rw'ingabo za Uganda rumaze kuzahazwa n'urwa Tanzania, Colonel Muammar Gaddafi muri Libya wari unafite ijambo rikomeye cyane mu muryango wa Afrika yunze ubumwe, akaba n'inshuti ikomeye cyane na Idi Amin Dada, ariko akagira n'irindi jambo rikomeye mu muryango wunze ubumwe w'Abarabu. Nta gutinda yese atekereza yuko igihugu cya Uganda yafataga nk'icy'Abayisilamu kimerewe nabi cyane kandi kirimo gihangana na Tanzania. Gaddafi yafataga nk'icy'Abakristo ba Protestant. Yahise rero yiyemeza yuko agomba guhagarika iyi ntambara, ariko abanje guhashya Tanzania. Mu mboni ye Abakristo bari bateye Abayisilamu niko yabibonaga. Muri Uganda hari imisigiti yitirwaga Gaddafi yanagizemo uruhare mu kugira ngo yubakwe. Colonel Muammar Gaddafi n'umundi yabonaga Uganda nk'ingirakamaro mu guhangana n'ibihugu bitandukanye bya Misiri na Sudani byari bifitanye amakimbirane na Libya. Nyuma yo kuba Libya yaragerageje guhuza impande zombi bikaba iby'ubusa, yahisemo noneho ko igomba kujya mu ntambara igafasha Uganda mu buryo bweruye bw'intambara, igatanga abasirikare, amafaranga n'ibikoresho. Gaddafi yanzuye yuko agiye kuva mu majyaruguru ya Afurika akimanukira we ubwe mu ntambara ashyigikiyemo Uganda, nubwo atari yabanje kubyumvikanaho neza n'abandi bayobozi bakuru ba Libya barimo nk'umugaba mukuru w'ingabo Major Farak Suleiman. Mu kwezi kwa kabiri nibwo ingabo za Libya zasesekaye ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Abasirikare ba Libya bose hamwe bagiye muri Uganda bari 4500. Zari ingabo zirwanira mu kirere za Libya z'intoranywa zizwi cyane mu rugamba rwo mu kirere, The Libyan Arab Republic Air Force. Zaje gutanga rero umusada wazo, ariko nawo muri iki gihe nta kintu kinini watanze. Basanze Tanzania yaramaze kurya umwanda kandi itangiye gufata ibice bitandukanye bya Uganda. Uganda yo yari yararangije guhitamo kurwanira mu kirere bitewe nuko ku butaka Tanzania yendaga kubwogoga ikagera Kampala. Umutwe wa The Palestinian Liberation Organization PLO muri Palestine wafashije cyane Idi Amin Dada kurwana na Tanzania. Nabo bakomezaga gukora ibishoboka byose kugira ngo bakire amakuru yuko inshuti yabo Amin imeze, nibiba ngombwa bajye muri Tanzania kubafasha. Yasser Arafat n'abasirikare be bakuru bemeje kongera ingabo muri Uganda, ariko Idi Amin Dada agatsinda. Impamvu nta yindi nuko Amin nawe uyu nguyu yarasigaye inshuti ikomeye cyane na Palestine nyuma yo gusesa umubano mu buryo bweruye na leta ya Israel. Gusa abangaba bombi nta numwe wabashije gutsimbura inyeshyamba n'abasirikare ba Nyerere bari bateye Uganda. Ingabo za Tanzania zarakomeje zifata imijyi itandukanye hafi kugera i Kampala. Colonel Muammar Gaddafi warwaniraga Idi Amin Dada yahise yoherereza ubutumwa Julius Nyerere amutera ubwoba yuko mu masaha 28 nashira atarakura ingabo ze muri Uganda araza guhura n'akaga gakomeye cyane, kubera yuko indege ze zigomba kumusukaho umuriro bigatinda. Gusa ibi ngibi ntabwo byakanze na gato Julius Nyerere. The Libyan Arab Republic Air Force (RAF) zari ingabo z'imyitozo ikaze ya gisirikare kandi zihambaye z'intoranywa n'ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru zoherejwe na Libya zirwanira mu kirere. Gusa umuntu zari zigiye gutabara ariwe Idi Amin Dada. Ingabo za Tanzania zasaga naho zamaze kumuganza neza, imbaraga zaratangiye kumushirana.
Raporo ya African Research Bulletin ivuga yuko Libya yari yohereje indege z'intambara 6 za Dassault Mirage n'izindi ndege zirindwi za MiG-21 muri Uganda. Zose hamwe zari indege 13 zije ku rugamba. Andi makuru yavugaga yuko hari izindi ndege zitazwe umubare zo mu bwoko bwa Tupolev T-22 zoherejwe ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Nakasongola Airbase. Ni mu kwezi kwa gatatu k'1979 Idi Amin Dada byasaga naho byatangiye kumukomerana. Ikinyamakuru cyo mu Budage Der Spiegel cyatangaje yuko Amin yanegereye guverinoma y'Abapani kugira ngo imutize abarwanyi b'abakamikaze bamwe babiyahuzi ngo baze kumufasha gutsimbura Tanzania. Bamwe ibingibi ntabwo babyemeye, babifashe nkaho Idi Amin Dada yatebyaga, ariko ku bandi bakavuga yuko bishobora no kuba byari ukuri kubera yuko mu minsi ya nyuma Idi Amin Dada yapfunze imitwe ahantu henshi hashoboka hashobora kuva ubufasha. Muribuka yuko KHADAFFI yoherereje ubutumwa Nyerere amubwira yuko mu masaha 28 agomba kuba yavanye ingabo ze zose muri Uganda. Hashize rero iminsi 4 yose nta kintu Nyerere arakora kuri ubutumwa, ndetse ahubwo urugamba rukomeje. KHADAFFI mu kumukanga yohereje indege y'intambara ya Tupolev T-22 mu mujyi wa Mwanza muri Tanzania kuri misiyo yo guturitsa ibigega by'ibikomoka kuri petroli byari muri uyu mujyi wa Mwanza. Gusa iyi ndege ntabwo yabashije guhamya intego yari yijyanye. KHADAFFI yakomeje kugerageza ibindi bitero by'indege kuri Tanzania, ariko Tanzania igomeza kwihagararaho kandi yanga gutezwa ku rugamba muri Uganda. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane mu 1979 Tanzania mu kwihorera ishami ryayo rirwanira mu kirere ryese ryohereza indege y'intambara isenya ibigega byose by'ibikomoka kuri petrol byari mu mujyi wa Kampala, Jinja na Tororo. Iyi ndege yanashenye bikomeye The Libya Uganda Development Bank in Jinja. Ni banki y'iterambere y'abanyalibya yakoreraga Uganda yari Jinja. Ibingibi byabaye Idi Amin Dada yibereye mu mujyi abireba neza arakangarana, abona uburyo Tanzania irimo arimye umujyi mu kanya nkako guhumbya. Ababibonesheje amaso uyu mugabo ngo ahise asakuza cyane bidasanzwe, ndetse abahanga mu gisirikare ngo bamubwiye yuko ibi bisasu bitewe ahangaha muri iyi mijyi bidasanzwe, kandi yuko bigaragara neza yuko Tanzania ifite ibindi bikoresho bikomeye birenze n'ibingibi imaze gutera ahangaha. Uganda yatangiye gushya ubwoba. Ku ruhande rwe ku giti cye Idi Amin Dada abona yuko ari mu minsi ye ya nyuma niba adahagaritse urugamba, uretse ko bitari bigishoboka kuruhagarika. Ingabo za Uganda n'abazifashaga bose batangiye gukubitirwa habona. Abasirikare batangiye gusigara ari mbarwa, bamwe bicwa umusubirizo. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa kane mu 1979 nibwo Tanzania yasutse ibisasu byinshi cyane ku birindiro bitandukanye by'ingabo za Uganda. Brigade ya 208 mu ngabo za Tanzania mu gitondo cyakurikiyeho yagiye i Entebbe ku kibuga cy'indege iraharasa bidasanzwe. Imodoka z'intambara za Libya zagaragaye zihunga maze zitegwa ambushi na Tanzania nazo ziraraswa. Aho byari bigeze ibice byinshi byari byamaze gufatwa. Abasivili batangiye kuririmba ubutegetsi bwa Tanzania, batangira kubita abakombozi liberators cyangwa se liberateur. Ku mugoroba w'uwo munsi ubwo hari tariki 7 z'ukwezi kwa kane mu 1979 ingabo zose za Uganda zari zisigaye zafashwe mpiri n'ibikoresho byazo byose hamwe n'abanyalibya bari bakiri ku rugamba. Ingabo za Uganda zemeye kumanika amaboko izuba riva. Ingabo za Tanzania zifatanyije n'inyeshyamba zarwanyaga Idi Amin Dada bari bamaze gufata hafi igihugu cyose. Nyerere yatanze amabwiriza y'uko ingabo za Libya zigomba kurekurwa zigataha. Yarababwiye ati nimugende munyonyombe gakeya, muri indege zanyu bucece, nta kintu na kimwe muvuze, muve muri Uganda bwangu mwihuta musubiri wanyu, kandi ntimuzongera kugaruka mu ntambara muri aka gace ka Afrika y'Uburasirazuba, mujye murwanira mu majyaruguru. Ingabo za Libya zari zoherejwe na KHADAFFI zavuye muri Uganda shishi itabona, zibona neza yuko icyari gisigaye iyo hataba imbabazi za Nyerere abazishe. Guhera uyu munsi KHADAFFI yabaye nk'usuzugurirwa cyane muri Uganda, ndetse biratinda ababonaga Libya nk'igihugu gikomeye cyane mu ngeri zarizo zose batangiye gutekereza yuko Libya ari igihugu giciriritse cyane, uretse no guciririka ari ibintu by'amakangato gusa. Byanaciye igikuba rero mu butegetsi bwa Libya. Twibuke yuko KHADAFFI yari yohereje izi ngabo atabanje kubyumvikana neza n'abategetsi bandi ba Libya barimo n'abayobozi bakuru b'ingabo. Idi Amin yahise akurikira za ngabo za Libya nawe arahunga ahungira muri Libya, ariko nyuma yaje guhungira muri Arabia Saudite, ari naho ubuzima bwe bwose yabumaze. Niho yapfiriye mu mujyi wa Jeddah muri Arabia Saudite mu mwaka wa 2003.
Abasirikare bagera kuri 600 ba Libya barishwe muri intambara, abandi 1800 barakomereka bikomeye. Hafi ya bose basuye muri Libya ari ba casualty, ahandi basubizayo imirambo. Milton Obote wari warahitswe ku butegetsi na Idi Amin Dada yarabusubiranye mu 1980 nyuma yo kumara igihe kinini muri Uganda ayoboye komisiyo y'inzibacyuho yari yashyizweho igihugu kikimara gufatwa. Uyu nguyu nawe nyuma yo kwisubiza ubutegetsi imyaka 6 yari ihagije, azagurirwa ku butegetsi na Yoweri Kaguta Museveni nawe waruvuye mu ishyamba. Ni urugamba rwanditse amateka akomeye cyane hagati ya Tanzania na Uganda. Byari bigiye no kuba agatsiriri k'ibihe byose uretse mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba no muri Afrika muri rusange. Ndabashimiye kuba mwankurikiye, mugumize mugire ibihe byiza naho ubutaha.